أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. گلی تماشاگران هجا دیسا درس ما یا فقه دست بکر اما بحثا حکمت مشروعیت طهارت بکن. یعنی چما اسلام طهارت مشروع کریه حکمت وی چنه زح حکمت وی هنه چما اهمیت و صدایا پاکیزی تمیزی طهارت. یک جه مثلا طهارت فطرت انسان تیه. مثلا انسان دائما میلا بال پاکیزی ود که و طبیعت خودی نفرتش نجاستش قریجت که اسلام جی دین فطرتیه طبیعیه کو اسلام امر بکه طهارت و نظافت و پاکیزی. یک جه جوی کو شرف انسان مسلمان به محافظه کرنه، عزت آی به محافظه کرنه. تدی انسان طبیعت خود میلا بال انسان پاکیز بد کنه، یعنی انسان پاکیز به تمیز به انسان خازن لبایی رونن دور برهب بن توب بن و انسان قریجو کی به نجاست به و بجی انسان وی حقیر دبینه نفرت جت کنه و نا خازن لبای جروننه. اسلام جی اتخاذه شرف و عزت انسان مومن محافظه بکه جبر و امر وکیب نظافت پاکیزی. یک جه مثلا وقت معروف محافظه خوش نجاستش تشتی قریش بکه اوجی صحتا معروف ته محافظه کرن، معروف نخوازی شینا ته محافظه کرنه. چونکی نظافت سبب انسان نخواسینا محافظت که یعنی وقت معروف خوش قریجش نجاست بپارزه demek ki o sıhhata marufci te muhafaza kerine. Çünkü nexweşin pre nexweşina sebebi qirêjiye û necasete. Mesela وقتی maruf bedena xwe daima bişû, maruf rûyê xwe bişû, her destê xwe bişû, pozê xwe bevla xwe bişû, mesela piyê xwe bişû ve ada ekser qirêj ve ada dikevine. Wextê maruf vara bişû rojê çend cara bişû, maruf demek ki bedena xweş nexweşîna muhafaza dike. یک جه وقتی معروف میش دیگه گره معروف پاکش به تمیز به هر حضور خدا لمیش بکی چونکی معروف مناجات به خدا رد که معروف دعاش خدا تخازه پر خبر ده اجا گروی اسنای ده معروف پاکش به تمیز به جبر و خدا امر کیه گوته خود تمیز کن پاکش کن و پیش اورن عبادت می بکن یا جبر و امر کیه دستمیج امر کیه غسل جنابه. و چما جیش میگه خدا جل جلاله هش انسان توبه دار دیگه هش انسان متطهر یعنی پاکش دیگه ایکو خا پاکش دیگه نجاستا و شتشت قرش دی او آوه کو پاکشی به چیدبن او آف کیجا آون مثلا کتاب فقه بیجن آوا بارانه آوا آسیمانه آوا بحره آوا بیره آوا چم آوا گانیه آوا برفه معروف کاره ساکن بیجیم بیجه تشتی کوش آسمانا نازل عرضه دبی آوا کوش نازل عرضه دبی و آوا کوش عرضه در دبی تف طهارت و پاکیزی شد بی. مثلا خدا جل جلاله بیجه استعیذ بالله و انزلنا من السماء ماء طهورا دبی ما آوا کی طهور آسمانا نازل کیه. طهور یعنی معروف کاره بخوشی معروف کاره پی تشناجی تمیز بکی پاکش بکی. دیسا خدا جل جلاله بیجه استعیذ بالله وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به دبیمش آسمانا آب نازل سر و کریه باران نازل سر و کریه جبوی کو امپوه آوه پاکش بکن طاهر بکنه demek ki je tefeme اف آبش آسمانا نازل عرضه دبی تف انسان خوش نجاست به پاکش دکن و خوش دسمیجا بچی کو مزن خو په طاهر دکن پاکش دکن. حدیث کی جهه وروي أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي أبو هريرة واتكي دبي مروفة كي برز كيش في غنبري خدي عليه السلام فقال يا رسول الله دبي يا رسول الله إنا نركب البحر دبي أم البحري صواد يعني أم جميع صواد من كمنا بحري ونحمل معنا القليل من الماء
دبی هم هندکی آویجی خورد دبن هندکی آویج هم خورد دبنه فان توضأنا به عطشنا دبی اگه ام پوی آوه دسمش بگیرن امی تیم بمینن چونکه آوا بحری نای بخوان شوره افنا توضأ ماء البحری دبی یا رسول الله ام آوا بحری دسمش بگیرن یعنی آوا بحری تمیزه پاکجه طهوره یعنی مرد کاره پی دسمش بگیره و خپه بشو و نجاست سر خراکی فقال رسول الله صلی الله علیه و هو الطهور ماؤه الحلو میتته بيجي آوا بحري آوا طهورة يعني مرفت كارا بخو مرفت كارا بي تشنا باقش بكي بي دسمش بكي بي خو جنابا خو سر خو هلينه ومراري بيجي حلالا مراري بحري تف حلالا يعني معناه مرار شيء يعني مرف بي سرجي كرن حلالا يعني هم آوا طهورة هم مراري بيجي حلالا تين خارن تدي قسم آواجي چهار قسمي هنا طاهر هيا مطهر هيا يعني مرف پاکجه مرفت کار بخو مطهره مرفت کار پی تشناجی پاکج بکی تمیز بکی و نه مکروه هجی استعماله قسم کیجه طاهره مطهره لبله مکروه يعني پاکجه مرفت کار بخو مطهره مرفت کار پی تشناجی تمیز بکی پاکج بکی نجاست پاکج بکی مرفت پی دسمجی بکی و پی غسل جنابه جی سرخو هلینه لأما مكروه يعني معروف استعمال بكي مكروه قسمة كيجي هي طاهرة أما نمطهرة طاهرة يعني معروف كار بخو نمطهرة معروف نكار بي تشنا تميز بكي وبي دسمج بكي وقسمة كيجي هي نجسة أو كي نجسة دمكي هر شيء قسمي أبا هنا أما في قابلين قالوا أبا طاهر ومطهر كي جانا أبا كو طاهر ومطهر اللي بلا مكروه أو كي جانا طاهر به نه مطهر به یعنی مرد کار بخوله بله مرد کار پی تشنا پاکش بکی تمیز که او کی جانه او نجس کی جانه طاهر و مطهر او مطلقه يعني رجع اول خدا جل جلاله اف خلقان دل سروي وصف مايا وصف خوندانه كريا مثلا مغير نبيه لأما وقت مثلا اف جي كي ده زياده دوام بكي بمينه جي سكناندي يعني نهر كي تدي رنگي وي دغهره دبي او زراناكي او رنگ گوهراند نوي زراناكي وياخذ مثلا اخ تبليبي با شيلو بيا 20 زراناكي وياخذ كفزه شيلو بيبا مثلا رنگ گوهري با دي كفسي دشتا تشتكي صح شينال سر اوت كبه رنگ اوت بو گوهري به 20 زراناكي وياخذ مثلا جيكو افته سكني جيودا ماده كي هي سب و مغير بيا 20 زراناكي وياخذ جيكو اف بير درباز دبي جي يعني ماده كي ده سب و ماده رنگ مغير بيا 20 زراناكي چونكي مرونه کار جواتشت اوج جواتشت محافظه بكي تدي افعال مطلق دليل کو طهوره يعني مرد کار هم بخو هم به تشتاجي پاکش بكي دسمش بگیره و نجاسات جي به پاکش بكي دليل و چيه دليل و جي ابا بخاري حديث کی روایت کیا دیساش ابو هريره بيجي قال قام اعرابي فبال في المسجد دبي كي اعرابي الجامعه ده حاشا دسمجا خويا بشي گرت جامعه پیغمبر علیه السلام ده پیشبر پیغمبر و صحابیه فقام اليه الناس ليقعوا به بانسان رابين هجوم دان جبي من عاوج بيت تشتبكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دبي پیغمبر خدا گوت دعوه دفج بردن پیغمبر خدا گو دفج بردن وهريقوا على بوله سجدا من ماء او ذنوبا ماء دبهن برجن سر ادراراوي يعني قوفكي اف ام كرمانجيد به دولكي اف هن قوفكي اف برجن سر ادراراوي فانما بعثت ميسرين بجر رب العالمين شان نجبوي هن رحت يش انسان را چيكن ولم تبعثوا معسرين هن هاد ناس شان دن جبوي كو هن زحمت يش انسان را چيكن يعني بدنا شفقت ورحمت پیغمبر چاله بي demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir dike yani قوه ki av biricin ser idrar avi ve temiz be demek ki ev delile ku av tahura yani necasete pakiz dike av ki jihaya tahira mutahhara ama mekruha yani tahira maruf kar bxu mutahhara maruf kar pe desmej bigre necasete pe pakiz bike cenaba xo maruf xahline le ama mekruha istimalı
او چیه او آوا کل بر طاوه گرم بی بر آو طاوه گرم بی اما شرط کراهت و سیتشتن یعنی وقت اف سیتشت هبن وی چاقی مکروه هی نخوا نمکروه یک جه گره مملکت کی پر گرم دبی یعنی وکی مثلا ارتا افریقای وکی مثلا یمن وکی مکه جیه ودا قطعه کی زحب گرم بی حال وقت عاده بی شرط دواجی او آوا کول بر طاوه گرم بی نل فراخ زیر و زیر دبه بلکه فراخ کی مثلا حسن دبه و یا خود فاخر دبه صفر دبه ها وی چاخی مکروه سساجی گره مرو یعنی وقتی که مول بدن خود استعمال بکی وی چاخی مکروه وقتی مرو نجاست په پاغش بکر جلا په بشو تمیز که پاغش به چاخی نمکروه یعنی هر سه شرط هبن وی چاخی مکروه دبه هی نخوا نمکروه آوا کو بر طاوه گرم بوی آوا کی جی هيا طاهره اما نمطهره طاهره معروف کارا بخو معروف کارش خورا به خارنا خب کلینه اما نمطهره معروف نکاره به دستمیج بگیره و نجاست به پاکش بکی تمیز بکی معروف نکاره صاحب بکی اوجی دو قسمه بهانه آوا کو طاهر نمطهر دو قسمه بهانه یک جه او آوا هندک و کو هاتی استعمال کردن فرضا دستمیج ده مثلا فرضا دستمیج ده معروف استعمال کرده او آف طاهره لنا مطهره وکی مثلا دادی معروف سه جارا آب داویج سرچه بخواه سه جارا معروف دستی خود دستمیج ده سه جارا معروف پی خود دشی ها جارا اول فردا دستمیج ده او جارا اول آوا جارا اول معروف به داویج سرچه بخو دستمیج دیگه او دبا مستعمل معروف کار بخو طاهره لما نمطهره معروف جاری که دیدی معروف کار په دستمیج بگی و یا خود معروف کار په نجاست پاکش کی تشکی نجس معروف کار په بشو معروف کار یعنی فردا دستمیج ده و فردا جنابه ده فرق ناکی وقتی فردا جنابه ده جی به استعمال کردن جار اول او طهوریت خواهند داد که یعنی طاهره لنمطهره دلیل وجی اوه یعنی طاهره نکو نجسه طاهره نکو نجسه اما نمطهره چمکی حديث كيسا بخاري مسلم روایت كنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني دبي جابر كوري عبد الله دبيجي رسول خدا عليه الصلاه والسلام هاتبا من سردانا من وانا مريض لا اعقل دبي اسوسا نخواج مهشي مشوبين اصلا نخواج مهشي مشوبين فتوضأ وصب من وضوئه عليه دبی دستمیج گرد دستمیج آخوازی سرم او آوا دستمیج آخوازی سرم رشاند دمی که اگر نجس بانا پیامبر سان دگو سر وی ندرشانده چونکه آوا نجس مرا نکاره براشینه سیکی چونکه اوج به نجس دبی دمی که جت فهمه طاهره لما نمطهره طاهره مرا کاره بخو و جل مرا جب که نجس نابه لما نمطهره مرا نکاره تش پیتش ندیتر طاهر بکی لما يكون فرضا دسميجة دنا جا دو جارة سامر في سر جبه خبيد شو أو سنة أو طهورية خاندانك هم طاهرن هم مطهرن يعني أجا أو نت طاهر بانا حاشا نجس بانا پیغمبر سام أمر نت كي ندرجان سر عبد الله كوري جابر كوري عبد الله أما چمانا مطهرة أو آوات فرضا دسميجة ده هاتي استعمال كيرن چمانا مطهرة ديسا مسلم حديث كي روايات كريا أبو هريرة بيجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم دبي بلا كزوا خب آوا سكنان ديدا أي الراكدي يعني آوا سكنان ديدا خد نشو وهو جنوب حالتك جنابه به حالتك جنابه به خد آوا هندك وسكنان ديدا نشو يعني هندك به كنقلتين به و دمکی خود تیدا بشو چمکی فرضا جنابی وقتی سر خواهرنه او آب دبا مستعمل که بنا آوا دیتر ده هدی جار دیده جیه که زوا مایی نکار خب عینی پوی آوه بشو فقالو یا ابو هریره کیف یفعلو دبا مادم که نکار خود ناوه ده بشو و چاو که و چاو خواه بشو قال يتناوله تناولا دبی دست خو پاکش که بشی و په دست خو نیتا تناول و راهشته و جنابا خو سر خو هلینه خو په پاکش بکی تمیز بکی
حکم دسمه جی عین وکی حکم غسلیه دمکی وقتی کو فرض دسمه جی دجی هات به استعمال کن او دیسات لبه مستعمل طهوریت خوانداد که و ای جنابه دجی استعمال که به او دبه مستعمل فرض جنابه ده و هدی جاری کی دیتر او آوا هدی ند کار به دسمهش بگه ند کار به جنابه خسر خوانه ند کار به تشتکی نجس پاکش بکه به بشو دمکی آوا کت فردا دسمهش ده و یا خود جنابه ده هاتی استعمال کردن طهوریت خوانداد که لما نه نجسه طاهره نه مطهره یعنی جل معروف که نجس ناکه معروف بخوا متکا بخوا لما جاری کی دیتر معروف نکاره به دسمهش بگیره معروف نکاره به جنابه خواه سر خواهلنی معروف نکاره به تشت نجس پاکش بکی قسم کی دی هیا طاهر نه مطهر اد دعا او آوا مطلقه لبله تشتکی طاهر تبلیوه بیبه تشتکی طاهر تبلیوه بیبه مثلا کو رنگی و گوهران به وکی مثلا آوا چای وقتی مو چای تبلی آوید که رنگی گوهره او حقیقتا وصف خواه آویتی اون داد که دبه چا جرنای گوتن آفته گوتن چا هنگی طاهره مثلا نه نجسه معروف کاره بخو لامو معروف نکاره به دستمیش بگیره معروف نکاره به جنابه خسر خوهلنه معروف نکاره به نجاست طاهر بگیره اما اگر او آف demek ki وقتی کو تشتکی طاهر تبلی بیبه رنگی و طعما و بینا و گهران به او چاخیش طهوریتا خوانداد که یعنی طاهره لینا مطهره لامد به اگر او تشتکو تبلی بی رنگی آوه ده به مثلا وکی آوا گله رنگی و ده لما بینا و رنگی و طعما و تنه دبه همه تقدیر بکی همه حکم بکن هم بجا اگر اف آوه کی دیتر بانا مثلا آوا هنارای بانا و طعما بگو هرانده وقتی مثلا آوا تشتکی دی بانا و رنگی بگو هرانده هاد به اگر او قاس و آوه بگو هرینه و چاقی دمکی رنگی و پویجیتی گو هراندن هنگش او طهوریتا خواهند داد که نه طهوره بلکه طاهره نه طهوره یک جه آوا منجس هیا آوا متنجس کی جانه او آوا کو نجاست لقای بی او آوجی هندک به یعنی مثلا کمتر قلتین به نجاست تبلی بی به او آف نجس دبه او جد قسمه به هنه مثلا قسم اول او کو کم قلتین به تشتکی نجس کتبه ناویده او نجاست هر نقدر هندک بجی و رنگی ویج نگوهرند رنگی آویج نگوهرند به دیسا نجس دبه یعنی رنگی و بینا و طعما و نگوهری و دیسا نجس دبه و قلتین چه خاصه؟ قلتین جی گورا کتابن برد به 500 رطل بغداینا یعنی تقریبا دیگه 109 تو 2 کیلو 857 گرم دمکی نیزینگ 109 تو 3 گرم 109 تو 3 کیلو معروف کار بی شکلی تعریف بکی قلتینه قلتين وكو زراعة ربع زراعية يعني زراع حتى بدرية ربع زراعي جي يعني شاريك زراعي شاريك زراعي أو جي مثلا أفقاسة تي حتى البادرة يعني زراعة كي ربع زراعي فرهيا فراخ كي هبا وياخد كيرهيا يجي أوقاس با ودرجة هيا ويجي أوقاس هبا أو دبا قلتين وكيلو خود جي أجا صادو نوتو دو كيلو هبا 857 غرام اوی چاخی دبا قلتين ديسا حديثي كيا شعب الله كوري عمر هاتي روات كريني دبي سمعت رسول الله ما يسأل عن الماء دبي مش رسول خده سحكر هناك برزي كرن قو عن الماء يكون بالفلاة من الأرض دبي تشولي هناك ياف هيا وما ينوبه من السباع والدواب هناك حيوان تدي أو حيوان مفترس هنا بدران خو نيچيرت كنا وتشتي مرار دخون وتين لسروي آوي بدخون عجيبا وآف حكمه چيه فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بجاء أجاو آوا كو حيوان دشن دبي خاطر خنتي ده هر نقدر حيوان مفترس نجي ودبي بمرارة مثلا أو بيا نجس جيبيا لبلا وقت قلتين بنجس نابه فإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بجي هنجي تشتي نجس
تحمل ناكي قبول ناكي دمكي نجسة روايات كي دبيجي فإنه لا ينجسو دبي وقف نجس نابه يعني وقت قلتين هبه حتى رنگ نجاسته مغير نبه او اف نجس نابه مفهوم حدیث جی بيجي اگر كمتر قلتين به يعني وقت مغير جي نبه ديسا نجس به كمتر قلتين به ديسا حديث كيها مسلم روایت كريا ابو هريره بيجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه دبي وقت هنا كي جوا اشخوي شيار ببن فلا يغمس يده في الإناء ببلا دست خود ديرك نچنه خناوا فراخ آويدا حتى يغسلها ثلاثا حتى سيجارة بشو فإنه چمكي أو معروف لا يدري أين باتت يده دبي نزاني كاجل والشيف دستي كتينا بنجاسات دا آننا دمكيش خود دستي خواه نجاسات ظاهري نابينه دمكي وقت دبا كود دستي نجس بب كفناوا فراخ دا همان نجست كي چمكي أو آف كيم قلتين يا وقت نجاسات جهشت تبلي بي همان او افجي نجس لبي دمكي پیغمبر خدا نهي كيا قلت ان دست خو بشون باش تخن ناف آوا هندق ده دمكي وقت آوا هندق بي نجاسات يعني بكبن آوا ده همان وي آوا نجست كي هر نقد او نجاسات نايدي تنجي ايد دواجي آوا زحفي مثلا آوا كمتر قلتين بي وقت نجاسات تبلي بحد تبلي بي همان نجست بي اما آوا زحفی او اكو قلتين ياخد قلتين ده زفتر به او آف نجس نابه وقت نجاسات بكيف ناب ده نجس نابه حتى رنگي و طعمه و بهنه و نگوهره نجس نابه انجا وقت اكو او نجاسات رنگي و بگوهره يعني بينا نجاسات بكيفه رنگي نجاسات بكيفه و ياخد طعمه نجاسات بكيفه وي چاخي نجس به دليل وجه إجماع إمام النووي مجموعة إذا قلت قال ابن منذر أجمعوا أن الماء قليلة أو الكثيرة إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمان أو لونا أو ريحان فهو نجس قلت علماء إجماع كنا قلت أبا هندك ويأخذ زحف وقت النجاسات كيف تيدا رنجي طعمه بينه مغير به هنجي أو نجسه دمكي هر شا قسم آوا قسم أول ايد دوا هم طاهرن هم مطهرن يعني معرفت كارا بخوجي معرفت كارا بي دسميج بگيره و بي جنابا خواجي سر خوهلنا معرفت كارا بي نجاسات جي پاقش که اي قسم دوا طاهرة مطهرة اما مكروهة يعني معرفت كارا بخو و بي دسميج بگيره و جنابا خواجي سر خوهلنا و بي تشتي ندز جي پاقش بكي لبله مكروه او افجي اول برطاوه جنبي او جي شرطي هنا كان جي مكروه وقت كنت قطعي حار دبي قطعي جام دبي ووقت كو مثلا فراخي نزير وزيف دبي فراخي مثلا حسن دبي فاخر دبي ويك جي معروف بدن خدا استعمال بكي حرامه يعني مكروه نكون معروف مثلا بيجري خابشوي نا مكروه اس ساجي طاهره نا مطهره يعني طاهره معروف كار بخو معروف کارا استعمال بکی لما معروف کار پی تشکیلی تمیز بکی پاکش بکی پی دستمیج بگیره و آوا چارایجی کی جانا آوا نجسه اشخا معروف جل معروف جب کبا جل معروف نجست به کبا نوا آوه دجی او آوه جی تف نجست که اشخا نه طاهره نه مطهره نه معروف کارا بخو نه معروف کارا پی تش نه تمیز بکی او جی آوا نجس جرتی گوتن ویگا برنامه الفيديو قضية حتى برنامج يدي من خير وخشية ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.